Hagajing siya ka full detail ni pat yo mo report ada mata. Tinggal siya ipan ng social media ki points ka to ni Henry. Kamakapawi kalau bang nakaliang ka to ka report ka kadaw siya ba ya kinong penyap mo kidan. Kinong penyap kidan biki wan le ru along le daga bor. Biki lawan ru daga excessive force mo. Blak bon pala ki bor pelit jingwan. Along bush tamit daga bor i kan. Kumno ban yo penyap i. Tinakaliang jingim kay yang pat long matangi kalapau siya baki dan kinok siat i. Baki lihat daga bor penyap kita i daga bor sim kabul saya pedang jingdum kamiet. Tina kalian jungi kaya pengikpat kini sarkar. Ba lakum no ru kare penstat no menta ban kan register case no iki bat bakan penstat ru bakan IT syak CBI. Halo kata. Long fast kade ben register case iki. Maka kedosa itu baki no penyap. Hamtam tu ka tactical team one mo. Ketua ngi gadon tu bakan register case iki bat bakan IT ru syak CBI. Namar kahap ya daka criminal code against persya iki. Nah kalau yang jonga kumparan dengan kaya ngimso e jung pendam juki, namar ngi la de peplut. Uai badan kriang tu ke kerteng ngi la yo lot ngimso e de pendam ru nringi ngi teplut ke kerteng juki baro. Kimla su buri. Ngihun ha, ngihun. Tabaka sa asurkar bagi ben perstat ya kata mau ngamene bahkan register case yaki empat bahkan IT buat CBI. Kenapa nyo ban pendap ini kam. Kamu dia ben Slam show. Ini apa sport? Ini apa Slam ini apa tang sport ni? Nang tangit sana je next move pat. Ya katang ini pat betai bah ini nunggu detail ni tabak ngin saya. Tang sport ni, tang sport. Ini batai detail media. Nama kelong ketika kam gejongi. Ka bangin la insulat sendat-sendat.